Maya payabak po kaya katamungan. Kaniting banala kapag masusyan, iyabetala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan the Rizardas and Luz Medina and family, Jaime and Adena David and family, Odi Junjun Kiambao, Shildon Navales and family, Armando Rex Michael Salvador and family, Marina Teodoro and family, Lydia Lacap and family, Annabel Suplico and family, Fe Soto Pineda and family, Librada Agustin and family, Alex and Karen Santa Cruz and family, Perla Velez and family, R.C. Gregorio. Para King Aldo ng Kebaitan, Sister Emma Pamintuan. Para King Ligtas ng Pamaglakbe, Christian Lee Canlas. Para King Special Intenciones, Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Ivan Vince Ilagan, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleonor Ventura, Jonel Pamintuan, Jonah May Sumang, William Russell Malang and family, Ira Pastrana, Ria Faye and family, Daryl Christian and Marie Danica, Camille Angelica Noki, Alisa Nicole Kiambao, Mark Micaela Luis David, Christian Jan Pinlac, Odi Junjun Kiambao, April Dayan Manlutak, Belina Katigbak, Hercy Main Punong Bayan, Patricia Isabel Perez, Lisa, Kate, and Ram. Para King Malagwang Kapaldanan at Kaligtasan, dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Maricel Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Xavier Ethan Miranda, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Clifford Ray Umali, Librada Agustin, Jennifer Lanciana, Edith Javier, Josephine Palafox, Emeline and Takaw Inoue, Emiliano Tabud, Luz Ko, at ding sablang kapatad ama sakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para King Pamanantabe at proteksyoning Banal Espiritu, King pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio and Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. and Amelia Julian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali. Para King Alangagang Kapainawan daring kapatad tamong Meyango Nabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto and Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, RJ, Edgardo and Martina, Remedios, Oscar, William, Marco, Gloria, Diosdado, Felino, Oliva, Ezel, Diosdado Bonifacio, Marizel, Dominador Senior and Dominador Junior, Ruben and Leonila, Mark Kevin and Joaquin, Salvador and Estrella, Milagros and Narciso, Corazon, Pedro and Lydia,
Rogelio and Zenaida, Jared, Brigido and Rita, Doroteo, Esperanza and Miresol, Benjamin, at ding sa Blancaladwaking Purgatorio, at detang ngala ng makaga nakapakarela, at ding sa Mete, ulining pandemic, at makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kaya katang frontliners, laban king COVID.
Anting meto nga pamilya ning Dios makatipon tamo, king lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Patutuko kanako ang gakaring sikoti ning yato. Balwan yung kayabe yung parati, ang gaman king kapupusan ning panahon. Ingginong Jesus, manatili ang parati, kaya kayongan. At kaya ka atimurin. Munta kayo king mabilog ayato, at maging kayong talapatutuko, nga nang manabili ning Ginoo, karing kayang disipulo, bayo no lakwan, bayo ya pepaitas banwa. O iti mo naman ing misyon, mi pagkatiwala kay katamo. Itamo ring alagad na, disipulo na, kaniting modernong panahon. Makanano tayo gampanan iti. Makanano tamo makapunta, karing sablang sikote ning yato, bani panaraling mayap ng balita. O iting kaya katampigo naman, kaniting kapag masusyan. Nya batang maging karapat dapat makisulo kindulang ning Ginoo, si Shantala, pagkalungkutan, di nga gawa tamong kakasalanan, at anyawaran tamo'y lunos at pakalulo ning kaya katangig pa. Karing pinandit etamo meging maya patalapatutu, misyonero ning kaya katamong bie, balen. Si Shantay ti ngatang sumabi, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayan tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaluang kakulangan. Ulin nita, panigapuko, kang nuan na Mariyang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayan tutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
manalangin tamo. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Heso Kristong sinubling mebye, mabibiyayang yeni arapan mo. Potang pilit miyang panintunan karing biga, iyarap mo kami king obrang likwana ke kami kete king yato, at mabiyasa ke sanang kilala king lupa na karing kapatad mi. At potang lalabis ke lugod kaniting yato, paganaka mo kaya kami, ing king sarili mong masampat a oras, iganap mo ing obra ng Jesus kaya kami, at idala mo kami, king kekang tulat ligaya, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo, king amano ning Ginoo. Pamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, Ocho-Filo. Seleseku, ing sablang depat na, ang pong ing turo ng Jesus, ibat king kamumulan, angga king aldo, amitas siya banwa. Bayuya mitas banwa, milakon niyang panabilin, king kapamilatan ning banal ay espiritu, karintaong pinili na antimong keyang apostol. Kilob daring 40 aldo, kay bat ning kamatayan na, maralas siyang pepakit karela, king miyaelwang palan, hae karaniwan, antimong patutu, king niya mabyeya. Ikit de at akasabi nila tungkol king kayaryan ning Diyos. At inyang makatipon langan, mimiyayang panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ingkalam apengako ning igpa, aasabi ko na kaya kayo. Meminyagiwan, king kapamilatan ning danom, dapot, ikayu, binang lambat, ibat king aldo iti, mga binyag kayo, king banal ay espiritu. Kaya bere Jesus, kanitang mitipon la ding apostol, at kitang dakeya, Ginu, ibalik mo niya kanyan, king Israel, ing kayarian, pekibat ng Jesus karela, ing kayup pa yan ng igpako, iya imitutuldo karing panahon, at karing aldo, at mga intulid kaya kayo, ing pakabaluan pa, nung kapilan ladatang. Dapot, mikatmuan kayong upaya, potang datang neke kayo, ing banal ay espiritu. At ikayo ding maging saksi ko, king Jerusalem, king kabalugan Audea, at Samaria, angga karing sikoti ning yato. Kay bad nang asabi ti, mita siya banwa, kabang makalawe lakeya, at imbiga pimpanane king panimanmanda. Makalawe la pabanwa, kabang paitas siya. Inyang biglalang linto, king arapanda, ring adwang kataong makaimalan maputi. Lalaki tao Galilea, ngara karela. Bakit pa katalakad kayo keti, at makatalanga banwa? Jesus, aikit yung mitas banwa, king arapan nyo, datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit, mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Habayan tala po ding koro para ikanta ing dalit apakibat.
Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula king Diyos, kulisak kayo. Uling yung ginong kakatas-katasan, sukat niyang pitakutan. King mabilog ayato, yaing aring sakdal degulan. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyup ding trompeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyang kapurian ing ari. Uling ing Diyos siya ingari ning mabilog ayato, kaya dalit kayong kapurian. Mag-ari ing Diyos kapilan sa blang bansa, makaluklukya, king sagradong trono na. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Adwan ko king Diyos, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalugnesa kaya kayo, ing espiritong babye kabiasnan kaya kayo, at pakilala, king Diyos, banlubos yeng abalo. Ipanalangin ko, king aslaga na lasaning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong keyaos, nung nuanti karakal, at degulan ing pengakunang, ibye karing banal, at ing alanganga ng kayupayan, kaya katamong manalig keya. Ing kayo pa yan ay ti, yan naman ing pepasubling miye kang Kristo, at milukluk kaya, king banwa, king danewanan ning Diyos, inya at yulalam ng kayo pa yan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayo pa yan, at pamamuntukan. May gityaw paya ing lagyuyo, karing sablang lagyu, emo king panahon na iti, nune king paintungol man. Pepay lalam ning Diyos, king kayo pa yan ng Kristo, ing sablang bage, at ya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawa ng Kristo. Ya ing kasasakdalan, nanitang, misasakdal, king sablang bage, no karin paman.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Talakad tapog nginiban parangalan ing mayap awa balita. Itangan po, munta kayo at ituruye karing sablang tao, ingka kong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man, ang gaman king kapupusan ng panahon. Ing Ginoo mantabay ake kayungan. At keka at timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Mintala ring 12 ngayalagad king Galilea at tinaglusla king bundok at tildo ng Jesus karela. Panakit dakeya siniklodla king arapana bistaman mikakunula pa ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga nakarela ing sablang kayo payan karin banwa at ketiking yato mibye kanako. Ulinita, munta kayo, at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Binyagan nyo la, kinlagyo ning igpa, at ning anak, at ning banala espiritu. At ituruyo lang tupad, karing sablang inutos ko kaya kayo. Tandaanan nyo, kaya beyo ko kapilanman, ang gaman king kapupusan ning panahon. Kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ay paabak, kaya ko nga po. Partine ning kekatang pangatawing mitatakutan. Pero ating takot, mangailangan professional medical interventions. Ilareng ausan tamong phobia. Retang ausan dang phobia. Intense, mekad, uncontrollable fear. Halimbawa, daring phobia, potang matakot ka king matas, ingaos kanini, acrophobia, ngara. Potang ka makasaking Ferris wheel. Tatakot ka ring elevators. Potang halimbawa naman, tatakot kang mandilo. Tatakot ka kindanom. Kami punta king swimming pool, kindagat. Ngaos kanini, hydrophobia. Yan nga, babaw yung siping yun, dakal-tagal. Hydrophobic ya. Magdilo. O nung halimbawa retang matakot keng enclosed spaces. Claustrophobia. Nga tamo kadeti. Ating metong nga phobia na mi pakailikoy niya nga basake. Palagi ako, metong man kaya katamo kareti, alang makiphobia keni. Ing phobia, kimpera. Ating palang makanini, crematophobia. Ing simptomas na kanunini, itang matakot kang gagastos.
Matakot ka kin pera. Mo buring gastusan din pera mo. Nya nung kuripot ka, pota, krematophobic ka. Metong pa kanong sintomas na nini, kang mamayad utang. Nya nung yung kumari mo, mamayad utang, pota tinyang krematophobia. Yung katlo, asimptomas na nini, kabisang magobra. Kasi, kabisang manakitan pera. Nya rin tambay king kanto, pota, krematophobic la. Na kung katulay niya nga babasa kay ni. Pero, atim pa palang metong phobia, na mo makaing pamilyar. Itangaw sandang agoraphobia. Agoraphobia, yapin itang kabisang lalaot keng sular mo, nung nuka rin kami sane. Imbawa, kabisang luluwal kimbale mo, kabisang luluwal ka rin da kalamatao, kabisang lalaot, kabisang darayo. Kareng spaces that you feel safe. Agoraphobia. O makanano ka, nung ating kang makanyang klaseng takot at nga nang manabilin ng Ginoo, go, make disciples of the nations of the world. Gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Ing kapiestan tangeni, happening the solemnity of the Ascension. Ing kadwang second to the last Sunday before we end Easter season. The Easter season ends with Pentecost. Nyapin po, oining second to the last. And ing kapiesta na ini, mo makapatungkol king pamanukyat na banwa ng Ginoo. It's not only about our Lord Jesus coming home to heaven. It's also about mission sending. Bayo no likwan, bayo ya pepaitas banwa, tinubod na la, bangawan lang disipulo ring sablang bansa. Kanyapin, oy ning didinan tampansin ngeni. Nung yapin niya ning misyon, bayo no likwan, o yan ning penabili na karelang misyon, o yan ning obrang binye na karela, ang ganang ngeni, we still carry out this mission. Ang ganang ngeni, ing misyon na yan, miyatang yagyakatamo. The modern day disciples of Jesus, ing mas masanting akutang, makanano tayo gampanan ning obra ngayan. O taman kalingkingan kareng disipulo, kareng apostoles na ning Ginoo. Ila agawada, o itamo, makanano tagawan yan. Well, mekad, makanyan mo naman ning kukutang da rin disipulo, inyang ibiene karela ning Ginoo ing obrang iti. How do we begin or where do we begin this gigantic task? Pakibat? At imeto nga tata, burineng ituruing kayang anak keng world geology. Ne. Turune ka rin hanggang mapa. Nga naging anak na, tong, potang sinabi ng Pilipinas, banta balo men, uno ka rin niya mapa, panigaralan me, oy ne, Kenya, nga na. Potang sinabi ng Italia, Ketaya. Potang sinabi ng Fransya, Kenya. Potang sinabi ng Espanya, Ketaya banda. Oy ning mapa na ning yato, nga na. King wane, king meto nga magazine. Oy ning mapa na ning yato, pengupit ke, ibuume. Balikan da ka after 1 hour. Nga na, ning tata. After 30 minutes, inaus na ning anak in tata. Tang, yari na po, nga na. Ba, kabilis mo, nga na. O kagaling mo, agad may nga buo, nga na mga nyan. Makanano mo gawa, nga na. O yung anak, linawin na itang sumagid da picture at yang biu na. Itang sumangid da picture na ning metong a baby a Miley. Itang picture ning baby a Miley yang binuo na. O inyang i-flip ne, keng sumangid, may buo ne, ing letrato ning yato. Nampunto, do not be intimidated by the task given us
But we should begin with something small. We should start with small and manageable goals. Ngara. Palati-lati. Ewari o ining style ng Santa Teresita, Saint Therese, the saint of the small ways. Ngara. You begin with something small. Magumpisa ka, keng peka malapit keka. At nano yung peka malapit keka? Ing sarili mo. Bayo yung pamilya mo, ing sarili mo. Maging ka pang misyonero king sarili mo. Nga na ning kaluguran ko, mong bisa akong tumudloto nga na. Bakit nga ako? Ay na ako pong karakalburin pagawa pag tinud kong loto nga na. Una no mong gawan mo, no tumud ka loto nga ako. Ay mong patalakad ko pong kumpanya kareng pong alang obra. Bang anita po, mika masalese ng obra. Patalakad ko pong ospital, kareng masakit, lapong pamayad. Ang po pong eskwela, kareng anak, po makapag-aral. Ang po pong rehabilitation center, kareng pong adik. Nga na. Nga ako may nga pakiligaya. O elo, to'y kailangan mo nga ako. O tubod ka man loto, ngeni kulang ya painturan mo kareng buri mong gawan nga ako. Unang kailangan ko mo nga na, genie nga ako, mangailangan kang genie, itandi na kang 1,000 wishes. Sabi ko, nung buri may baywaning yato, magumpisa ka king malating paralan. That's how we become, that's how we make the world, we make known Christ to the world. Start with something small. Sa bagay, ngarapin, great things start from small beginnings. Start with something achievable. King sarili mo and focus on it. Limbawa, sesen mo yung sarili mo. Take care of your health. Minimize or let go, if you can, unhealthy habits. Appreciate more and minimize criticisms. From time to time, choose to be kind than right. Reach out to someone in need. Uling dakal-dakal, reng mangailangan. Marine lang lumapit, ika nang lumapit. Be respectful. Hanggang karetang emo, kapante estado o kabilyan kimbye. Free yourself of bitterness and move on. Emo na baying milabas. Move on with your life. Mamanupaya ka hanggang pang eda nyawara ni tikeka. I made it sound easy. I made it sound, tambala mo, misan mong makanyan, mawala na. No, I know. It's easier said than done. Nyapin kailangan tayo yung grasya na ng Ginoo. Kailangan tamo yung grasya na ng Ginoo bang maging masikan loob magumpisa. Karing mga lating bage. Wari nga ng Lao Tzu, 1,000 miles journey begins with the first step. Nung eka masikan loob magumpisa, eka malyaring maging misyonero king mabilo gayato. Ing meka diskubri king Amerika, metong kareng mumunang meka durot king mabilo gayato, Christopher Columbus, nga nang sinabi, if you don't have the courage to lose sight of the shore, you will not discover new horizons. Nga na. Nung alakan si Kanlob, lumahot kempangpang, kamiras kareng bayong lugar. Balo na ning Ginoo masagling obrang penabili na karela to make disciples of all nations. Balo na mayan imbinyan ng obra karela. Nya kayabe na ning panabili nagawan nyo lang disipulo ko rin sa blang bansa, ing kayang pangako. Nanoing pangako na, eko tatakot, abeyo ko, ang ganaking kapupusan ng panahon. Agkatana katamo ning Ginong, tatakot. Magumpisang maging disipulo, king sarili mo, king pamilya mo, king parokya mo. Mali mo, datangin panahon mo apansin,
king mabilog ayato. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Dios ay pangmayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ng banal na Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon menga mate, sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, at king pangasublirang mieding mete, at biela nangga. Amen. King Aldo iti, ing Ginong Heso Kristo, pepaitas siya king ligaya banwa. Karin manalangin niya para kaya katamo. Niya nga tamong maos kaya, Gino, mabyeka, sopan mo kami, ulitan taya po. O Ginoo mabiyeka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king banwa, manalangin tamo, ban paniwalan taya naman ingyato. Ano nakatatutubod Jesus, inya nga na atamong manalangin. O Gino, mabyeka, sopan mo kami. Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo, bantu parantala, ring kautusan, abinye na kaya katamo, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabyeka, sopan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king iba, king anak at king banal na Espiritu, manalangin tamo, baniagyag talak, kapamilataning kaya katang pamibiyebye, ringala pa king kasalpantayanan na iti, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabyeka, sopan mo kami. Kaya bering sablang sira kapanaligan, manalangin tamo, ban ila at itamo, etaya kalingwan ing maygit kang upaya kang kesa king sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabyeka, sopan mo kami. Kaya bering sablang tawong mayap apilubluban, manalangin tamo, ban ila at itamo, akit tamo, king balangaldo, ing kayabe taya manggaman king kapupusaning yato, inya nga tamong manalangin. O Gino, mabyeka, sopan mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan ding pamisa, iuli no sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin talaking Ginoo. O Gino, mabyeka, sopan mo kami. Ngeni puwadwan tamo, ing sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, gawan mo keng metong pamaytas. Gawan mong metong pamaytas sing biyemi. Metong mapibabatang panyulong king biye. Ngeni at kapilanman. Amen.
Talakad ta po. Manalangin kayo kapatad, bading kaya katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan toto. Tanggapan ni saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapurit kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kaya kaming ain, ngining pagmasusyan ming pamaytas na banwang Kristong kaya kang anak. Mananasanang dingkeyang kalam so pandakeng mitas kaya bena karing tula ning banwa. Anong nuya mabibiyat magari manggaman kingalananga. Amen. Ing Ginoo mantabe ake kayongan. At kaya ka at timurin. Yat nayo ren po suyo. Makayat na no, king Pasalamatan Ginoo. tayong Diyos sa ginutam. Ti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati o igpa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi, yo ing kordero amilalako king kasalanan ning yato, king kayang kamatayan sinintang na ing kaya kaming kamatayan, king pamanyabli ng mebye, linarin na at binalik ing kaya kaming bye. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kingalantok ng dampamam niya kapuryan keka, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo, bahan para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusan lub, kimpamay lasat kamatayan, kinwanain tinape, pepa salamat siya keka. Piraso ne at binyene karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwanaing kalis, pasibayang pe pasalamat keka, binyanaing kalis, karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minom ko kaniti, iti ang kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kekayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Taptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon miya keka, iting tinape nimbye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming ipagamuwa mo, kingi kaming ansanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ni Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, insante iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, inke kaming Papa, Florentino, inke kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming matudtod na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiyalanangga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, San Jose ing banal ng esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian, kekaban ing panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilata ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayan tuto, kagom ning Banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Pasalamat king obrang pigkatiwala ning Ginoo kaya katamo at manyawad king grasyang kailangan tamo ban daptan iting obra. Idaon tayong panalangin tiro ning Ginoo tayong Jesucristo kaya katamo.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kaso paningke kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, ang sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatiling parati kaya kayongan. At kaya ka at imurin. Nung dala na kaning kapayapan, king sarili mo, karing taong malapit keka, maging dala na ka naman ning kapayapan para king mabilog ayato. Nya king masayang paralan ni daon tayo king balang meto ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Payapan po kaya. Nyoing ginutang Yesu Kristo, king pamaytas na banwa, dinakena ing obra ning pamagligtas king yato kaya katam. Mapalad tam, itamong ausan ang tanggap king kayang katawan. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
tamo pong second collection, uling pong third Sunday of the month for the month of May. Adwala po puntalan ing World Communication Sunday. Episcopal lang po pang Archdiocesan second collection niya. Ating kadwa, ing Opus Sancti Petri, pontifical naman po ini kinyang Papa. It is a missionaries education fund collection to help in the education of the priest and religious in the missionary world. Rata pong kaya katang second collection inyang April. Ita pong Terra Sancta, itang Biyernes Santo, itang anyang may parangal tamo katang cruise, may itong yang misita, may kakolekta tamo, baligtad, may kakolekta tamong 19,056. O ita po ita resibo. Dito pong kaya katamong kolekta, anyang April 2, Palm Sunday, kayong 7:30, may kakolekta tamong pong 6,794. Total da po 22,776. Minta naman po king sako. Last announcement for marriage bonds para kang Iya Rafaela Magpayo ning Block 38, Lot 32, Phase 3. Kakasalya king June 4, King Arsobispado de Pampanga. Last ordination bonds announcement kari Reverend Omar ning St. Joseph, Florida Blanca, ing ordination na king June 6, Reverend Arjon ning San Vicente Ferrer Calulut, king June 8, Reverend Christian Ray, king June 12, King San Guillermo Paris Bacolor. Ngayon po kakalingwan ng kumpilan, ang po pang First Communion, June 7, ang po pang June 8, 7:30 a.m. And lastly po, next Saturday is May 27, it's fourth Saturday, it's Marriage Enhancement and Nourishment Seminar, King Balening Ginu Center, Telebastagan from 2 to 4 p.m. Impong topic the art of communication. Deta pong interesadong engage ang pong young married couple, you may get in touch with Ryan and Sam. Kaya ang number da pong 0999-929-1300. 0999-929-1300. Salamat po. Talakata po. Manalangin tam. Oig pa kaniting Eucharistia, tatakman mi ing dibinong biye ay pagkalob mo king yato. Sopan mo king tuking mit mong lugod kang Kristo, painturo king biye alananga. Anong nuya Gino, manggaman king alananga. Amen. E mayaning maging talapatuto, maging misyonero, king sarili mo, king pamilya mo, king malati mong yato. Lalo nang emayan king mabilo gayato. Nya kabena ning kayang panabilin, yapining pangako ng nakatamo paboren magdili-dili. Kaya betaya ang gana king kapupusan ng panahon. Nung kaya betaya agawatangan. Hindi naman tabi kaya kayongan. Kaya ko, Ito ko yung buntok yung para king bendisyon. Ing Ginong Jesus sa sabyan na kaya katamo ing sinabi na karing kayang apostol, ikayong maging saksi ko king mabilo gayato. E tamo manatiling makatalangaban wa, nune maging kayang mensahe ning kapanaligan king yato, kapamilatan ning pamibiyebiyeta mong makayagpang king kayang ebanghelyo. Adwan tamo ing bendisyon ning Dios. Adala tayo sana ing mensahe ning Ginoo king kaya katang kapanahunan, king kaya katang balayan. Amen. Amen. Umayasanang darapat mayap kapamilatan tamo, agawa tayang mayayakit ngening kasalukuyan. Amen. Manatili asanang kayabe tamo, kapamilatan ning kayang Espiritu, ngenit banggaman king kapupusan ning panahon. Amen. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos, ing higpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masosyan mi daon may taneng dirinan kapuryan ning igpa, kapamilatan daring kaya katang pamibiyebye. Salamat king Dios.
In behalf of our parish priest among Pete Valencia, dakal pong salamat kaya kayo among Alvin Tuason, kayang pamanantabi po, kaya kami kaniting banal a Santa Misa. Salamat po. Palakpakan tayo po yan.